So mina ngawina imoto baba online baba 7 seat. Yes, mangifika lapha eCasino sengifikile ngizosayina amaphepha ukuthi ngiwina imoto ngithola abantu begcwele bayangibongela. Bakwithdraw abantu angikho kwithdraw baku live mina ngi-online kuyodonswa igama lami kuthiwa Mr Ntombela owinile. Mangifika lapha ngifike ngiyabuza ningibizeleni bashaya izithombe ngizokukhomba lezo izithombe ngoba into ekhona. Bayasho nayi imoto oyinile ngithi nawo le moto hayi ngiyabo ngena ngaphakathi eCasino guess what ngashaya 250,000 khumbula ukuthi ngiphethe 350,000 ngangiphuma lapho ngayongena lapha eBuildit ngemali yaseCasino ngoba imali yaseCasino ifuna ukuthi mangabe uyiwina yenza something mawuyithole yankulu yenza something ozoyikhomba uyabona ngihamba thenga ama blocks ngakhanda indlu lapha ekhaya le engithi ngiyikhandela amakhosi njengamanje ngikhanda indlu ezolala amakhosi mayefike ekhaya mawungena buthongo nje hambe kuTikTok satanism leyanto ukutshele mina hayibo satanism leyanto ukutshele uTikTok akulalwa kutshele 6 to 6 lapha nakulalwa thole bonke abantu bengalele bayahlola abahlolayo sekukhona nabathandazi ke manje abakhona there is nothing wrong ngabakwenzayo kodwa iqinisa kube ukuthi phela musa wena ukuthi kwi-platform okuyona angimusa ukuthi mina ngihlolele abantu abawu10 kodwa ngibahlolele ukugula okukodwa sengiyaziwa nje njalo ngoba ngihlale nge-life ukuthi mangizoqala ukuhlola ngizothini amangake lawo ke uyabona funa indlozi ke liphambuke nje lithi hey uyazi wena wakwashonelwa ingane ngosuku oluthize endaweni ethize uyabona akukhulumi wena lapha ngoba mawuhlola ubuza lo muntu ohamba naye ubuza lento yakho ukuthi lento engizwayo ngabe iyona na indlo ungayitshela ukuthi mangabe kunento ebhlungu wakho angenza yona ngizokhohlwa ngoba ubona ngihleka cha angikhohlwa kodwa into engisuke ngikushaya ngayo iyodwa ngisuke ngikushaya ngokuthi unembeza udla umniniwe Professor mina ngiba busy nekhubalo lami ngapha wena udliwo nembeza ubonakala lokhu uzaca nje wehle emzimbeni abanye behle emotweni abanye behle emateksini wehle emzimbeni kusala ikhanda ngoba lona lisaca hayibo ilona nje uswazi engiliphethe futhi angisiyona lenyanga ngithi hayi ngoba sengithintile ngifuna ukumbulala mina mawubheka izitha zami hayi angifuni ukuyibulala kodwa nje umuntu kufanele agqilazeke nje abe isigqila sokuphila abe isigqila uthi uyambona baze babuza abantu usaphila kodwa yena noma ikhanda lakhe seliyahlanya lisathathi kahle cha uyamgqilaza nomuntu umbamba umyeke kuthi kusavelele uphinda umthatha uthi ake vele ngapha manje akuwena nama kusimini ingoba mawuthinta umuntu onedlozi awuthinti yena uthinta idlozi lakhe idubukele bafana bomlungu konakele abanye bagadwa ngeyibhama madoda thina sigadwa ngeamen mabalangweni friends bubo all right Nengizima Afrika namaphethelo neka bomhloko bane vukudla amadoda nenobelembele eqamayemele ukukhalipha nenabadume ehlizi kamenzi hawu bakithi siyabingelela isilo esihleze sihlalweni umisizulu kwazo lithini izulu elingene ngomnyama kwakhangela mankengane bakithi siyakhuleka silo samabandla onke siyabingelela amakhosi ohlanga onke enengizima Afrika akhona size sikapakelana ngaphandle bakithi sithi sesifikile siHope Revolution TV sekuyithemba podcast kodwa namhlanje sihambe sodwa sihamba sigijima nensizwa hawu mabalabala nibinini Nike awu madoda usufikile ugalelekile isingenile phela leyo ndoda indumandumane yadumeza izweni hlahla sendlebe esingahlala nyoni yohlala khona bathi yobhama ngamehlo ugqirha umfoma lamamfomana umphande zewula ebhekwe kwasoshangane wathi umoya la ekhaya namhlanje makungenjalo
so njalo ibandla banye bagadwe ngeyibhamu thina sesagadwa iAmen nedlozi nekhubalo yona into esiyaziyo ke leyo ingakho sithi namhlanje wena msakazi umuntu uyala ethanda khona akekho umuntu othunywa womunye ukuthi akayephi futhi ivamali ibhlungu liba bhlungu umuntu elimhlabile ngoba manyathela uyena oyizwayo ukuthi njengoba nginyathela phezu kwevele ingihlabile ngesikhathi nginyathela liyaqhubeka liyangihlaba kodwa mawubekezela ngcono ukhethe yakho awu suka madoda khethe yakho nawe khethe yakho sekonakele usefikile udokotela uprofessor Mabalengwe khona la ku Hope Revolution TV khona lapha ku September podcast hawuyasho ingoma hawu suka madoda uyayivumela impi uyayivumela impi husu ayede wena wendlu hayi sesikhulekile thina sikhuleke sokwamazulu yazi professor ikhonto ekhuluma la umuthi wena abantu bagadwa ngebhamu wena ugadwa idlozi noAmen mhlawumbe ukungena kwi-introduction mhlawumbe ngifuna ungifakele naleyo uma sikhuluma ngomuntu obeka la umagama ubani uMabalengwe wakuphi udume ngani wavela ayibeke esikhonkosini uMabalengwe igama nguKhumlani yabo njengoba ngisho leli igama leli ngithi Khumlani yes mina angikhohlwa ngisho kuthiwa kunento eyenzeka ngiseneminyaka e2 ngiqala ukuvula amehlo angikhohlwa yabona and ungayitsheli ukuthi mangabe kunento ebhlungu wakho wangenza yona ngizokhohlwa ngoba ubona ngihleka cha angikhohlwa kodwa into engisuke ngikushaya ngayo iyodwa ngisuke ngikushaya ngokuthi unembeza udla umniniwe professor mina ngiba busy nekhubalo lami ngapha wena udlo unembeza ubonakala lokhu uzaca nje wehle emzimbeni abanye behle emotweni abanye behle emateksini wehle emzimbeni kusala ikhanda ngoba lona lisana hayibo ilona nje uswazi engiliphethe futhi angisiyona lenyanga ithi hayi ngoba sengithintile ngifuna ukumbulala mina mubheka izitha zami hayi angifuni ukuyibulala kodwa nje umuntu kufanele agqilazeke nje abe isigqila sokuphila abe isigqila uthi uyambona baze babuza abantu usaphila kodwa yena noma ikhanda lakhe seliyahlanya lisathathi kahle cha uyamgqilaza nomuntu umbamba umyeke ukuthi kusavelele uphinda umthatha uthi ake vele ngapha manje akuwena nama kusimini ingoba mawuthinta umuntu onedlozi awuthinti yena uthinta idlozi lakhe njengoba sikhuleka nje sikhuleka emakhosini sigadwe imoya yalamakhosi esikhuleka kuwo siphinde sigaye ikhubalo nemoya yalo yikho sengafunda ukuthi elami ikhubalo uma ngilikhiphela umuntu ngikhuleka emakhosini qala ukuze umoya wawo ungizwe ukuthi ngikhona uyabona ngesikhathi leli lakithi idlozi kwantombela lilibele khumbula ngithenga uKhumlani igama lami ngokunjalo nomuntu owasizwa yimina noma ngamsiza yabona inamba engiyisebenzisayo emsebenzini inamba engathi ngiqala ukungena edlozini ngayisebenzisa inamba engaqala ukuba neselula ngayo namanje leyo namba isasebenza bayayiheka kodwa lokho ikhona babe hayi professor ngathi isifuna ukugqilaza phambi kwamakhamera manje isifuna ukugqilaza phambi kwamakhamera online baba kukabi isifuna ukugqilaza online baba online ayikukabi all right ngicabanga ukuthi ke professor umuntu odume kakhulu mhlawumbe ngamakhasino uyaligaya ikhubalo sifuna ukuthola ukuthi ke mhlawumbe ngabe lento yokuthi unomuthi wekhasino iqiniso noma mhlawumbe lento ihambisana nento ethi hayi isipho sakho nje emanamba uyawazi
Yabona namhlanje ukhuluma kahle ngifike la ngihamba nezinsizwa. Le zinsizwa yazizwa ivume amen. Futhi nesintu ziyasivuma. Ziyathandaza okusalayo ziphila isintu. Amashinga zinkeshemba lezi. Zasemakhaya impela. Moyinikeza indungu manje uyinikeza isihlangu. Uthi ayibamba uBrentwood igudle. Njengamanje mayisuka la ziye esontweni futhi izobuya nayo iaward ngoba ziyagqilaza njengoba uyibona nje lento iyagqilaza phela labantu badla ikhubalo labantu laba badla ikhubalo bayagquma bayaphalaza labantu laba ngeke baye ku-award yothathwa wofafa bulani bekhona cha nakancane ngeke uyabona le yasekhasino uma uthi wena nginomuthi manje uyibeka sengathi mhlambe ngithenga umuthi njengesinkwa yabo mina ngikwazi eMalawi ngifuna ukukutshela namhlanje angikwazi eNigeria angikwazi eMalawi lapha abantu bahamba khona angikwazi zonke mina ngazi eSwazini futhi nakhona indawo ezimbala ngazi la ngathi wasakhona kwaho nakamanzini la ngafunda khona umuthi bese ngiyokwazi eMatola ulwazi lami ligcine eMatola eMozambique izona indawo eziwu2 ngaphandle kweSouth Africa mina engayihamba the rest izinto enginazo engiyikhandayo ngekhubalo la eMzansi ngoba ngilapha abantu bala eMzansi umoya wabo uphefumula izihlahla zala so lokho ke kungenza ukuthi kungibeke ezingeni lokuthi noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi mawusuhambile wawudela umhlaba wakhathala ubuye uze kumabalenge uyathanda uthanda ziyazi inyanga ziyokutshela mhla zizwe kahle ukuthi hayi seyigqilazekile bayakhona bayokuncinza bakuhlebela ukuthi hey loya muntu ngempela nami wakwangithinta loya muntu ibhodwela kakhe ngiyalazi loya muntu ngiyakwazi kwakhe ngimazi loya muntu esahlala endaweni ethize uyabona khumbula ngithenga ubani igama lami ukhumbulani yes so we professor umuthi wasekhasini uma ngithi ngumfoka sonto bengiyawufuna 100% ngiyawuthola kuwena uyabona nje manje mangiphuma la mina ngiye ekhasini ngithe mangena la kwangena ucingo ngakhuluma isilungu uzwile bengikhuluma nomlungu akuphi wasemelika unephutha wakuphi bengikhuluma nomlungu wase-Sun Coast Casino oh alright Sun Coast bethi bayangicela ukuthi angifike eCasino ngomgqibelo ozayo uma mina ngiwina imoto eCasino angazi noma ngangihamba no ngangikade nginananga usanele ngiphuma la eGold Reef City ngiphethe 350,000 imali engangiyiwinile emshinini ngathi mangiphuma ngangithola ucingo lwaseMfolozi Casino lwathi ucingo lwaseMfolozi Casino Mr Ntombela bekuyi lockdown Mr Ntombela wena owina imoto la ekhaya ngathi mina imoto ngiyiwine ngoba bengingekho nje kwi-draw ngiyiwina kanjani imoto kwathiwa utonyuliwe head office online uyabo abayazi abantu into yokugqilaza online ukuthi ngize ngithi ngiyagqilaza online kwakusukelapha mina ngawina imoto igama lami laphikwa online ihead office yaseCasino online ngawina imoto imisebenzi yekhubalo Triber 7-seater ya 2021 yabona ngayiwina imoto eCasino ngaphinda futhi khona eMfolozi ngazongenela imoto futhi ngayiwina kuthe sekufanele ngiyoyithatha ngaba late ngo5 minutes yabona so ngisho ukuthi nawe mangingabuza nje wena ungithole ngikuphi sengikhuluma nawe ke manje ngisakhuluma nabantu ungithole ngikuphi professor sikuthola usendaweni ezingenhla ngendlela esabisayo mfethu la Imperial Palace iCasino leyo yabona iCasino leyo enkulu iCasino bonile ukuthi lapha bekudliwa ukudla kwamalini yabo kodwa ngikhipha ngishusheleni uke wangibona ngikhipha imali wena nakancane kodwa ibhili bithini close to 2k yeah 1600 ibhili yakho angikhiphanga ngishusheleni through ukuthi nginaleli card okuthiwa uBlack card
elinama benefits ngisho indiza mina ngiyayigibela indiza ikhasini ngikhokhela ingibhukhela ihotel ngihambe ngolala ehotel njengoba kade ngibizwa ngimtshela umlungu phambi kwakho ngathi akangibhukhele yena indawo yokulala ngoba ngeke ngiye kubona bengangibhukhelanga indawo yokulala hayi ngoba ngihlakaniphile enye into uyayiphiwa uthi mesuyiphiwe bese ikhubalo lakhona lifuna wena ukuthi ulikhanda uliphathe kahle ukuze ube neproof yokuthi into uyayenza akube khona abantu abawu2 abawu3 abayenzile ngikhulumisile nobaba umkhwanazi besigaya umuntu wasekhasini ngithebe zingaki leza inyanga ebezilapha ya 60 around 60 yabona ngani ngoba lento engiyiphethe akuyona imfihlo umuthi so ngoba kumuthi alright asilandeni imithi sugaya umuthi ngoba nalo melaphi ahamba itest lento ukuthi iyasebenza yini yabona ukungesabi ngomsebenzi wakho nokungabi nomona ngomsebenzi wakho ungabi nomona ngento enzayo muyinikezwe idlozi ngoba ngokomthetho wedlozi uthi umthetho wedlozi uma ngabufa kunomuntu okufanele asale nomuthi obukade usebenzisa abantu abambuzayo ukuthi wena ubuphila noma Mabalengwa leli gama elithi Mabalengwa angivelanga ngayiqamba ukuthi nguMabalengwa uMabalengwa umuthi ubugcwele emakhemisi South Africa yonke udume njengomuthi obulapha ingculazi lapha ushukela buka ngakanani anginashukela angina BP anginangculaza ungangithola ngiyikhwehlelela nje neasthma leyo engazalwa nayo ngiyazi ukuthi iyashonaphi ngidla umuthi mina ngiyaqhuma ngiyaphalaza ngidla umuthi ungathi udla umuthi kodwa sithi siyakubheka siyakuthola uyachicha ngelinye ilanga kodwa uthi inyanga siyakuthola usuqibuka induna lezi ezisibango uyakhifika uyenyanyeka kufanele nje ube nje uthandeke nabantu bakuthanda ukukubuka yabona mina into engiyithanda ngami ngithandwa ngisho isitha sami mina ngithandwa isitha sami maze ngiqhamukile utshela abantu wena ukuthi uyisitha sami kuhleka wena kuqala hawu sekufike lo muntu kujabula abantu ohamba nabo wena sitha sami kujabula abantu ohamba nabo uyezwa na yabona ngani ngoba lento engiyiyona ngiyifake ukuba yiyona ngeke ngize ngifake ukuba yimina ngiyimina kuqala ngoba ngifuna ukuzazi mina ukuthi mina ngubani lento engiyiyona hayi ukuthi ngiyayiqagela angiyenzi into ngoba ngifuna ukufana nobani but into engijabulisayo kunabantu abazenza mina abathatha izitayela kimi benza izinto bese beyayipublisha kube ngathi bona ngisho ibongo zami abayibiza ngazo bengemina kodwa ngenxa ukuthi babefisa ukuba yimina hayi bafana yenzani hawu kanti ibongo zakho zithini ngoba phela ngithe uzohasha hayi so ufuna ukuyintshontsha lapho nje abantu okhuluma ngabo indumandumane phela la eMzansi baba iyodwa ezinye imfakela nje yabona gqilaza nje online and abayazi nalento yokugqilaza online yini baye bayitshela ukuthi ukuhlola bawona behlola wo TikTok mina ngawina imoto baba online baba 7 seat yes mangifika lapha ekhasino sengifikile ngizosayina amaphepha ukuthi ngiwina imoto ngithola abantu begcwele bayangibongela bakwithdraw abantu angikho kwidraw baku live mina ngi-online kuyodonswa igama lami kuthiwa Mr Ntombela owinile mangifika lapha ngifike ngiyabuza ningibizeleni bashaya izithombe ngizokukhomba lezo izithombe ngoba into ekhona bayasho nayi imoto oyinile ngithi nawo le moto hayi ngiyabo ngena ngaphakathi ekhasino guess what ngashaya 250,000 khumbula ukuthi ngiphethe 350,000 ngangiphuma lapho ngayongena lapha eBuildit ngemali yasekhasini ngoba imali yasekhasini ifuna ukuthi mangabe uyiwina yenza something mawuyithole yankulu yenza something ozoyikhomba uyabona ngihamba thenga ama blocks ngakhanda indlu lapha ekhaya le engithi ngiyikhandela amakhosi njengamanje ngikhanda indlu ezolala amakhosi mayefike ekhaya yabona lenhle ngikhandayo ngoba ngasho amahloni ukuthi uhlanga lomhlabathi malithi inkosi yaseKongo ayiye kwaNtombela ifika ilale naye itholise ekhaya inkosi ngize ngihlonyuliswa ngaleli bhangela angivelanga ngalifaka nje nalesiqoko ngavele ngasifaka nje ngoba befaka engikujabulelayo ukuthi ibhizinisi labantu abathunga lezinto liyaqhubeka ngoba abantu babona Mabalengwa efaka into bese gijima umuntu ayithenge bese azi ukuthi kuzothiwa inyanga edumile siyakubonga lokho ukuthi kunabantu
yazi ukuthi abantu mabebonela kuwena into ngisho bangayibiza ngawo ungaphatheki kabi kodwa kungiphatha kabi kakhulu ileyo ukuthi ke barobha abantu ku Facebook beyibize ngami bengemini lokho ke kungiphatha kabi kodwa umuntu nje obonela kumina uthi uthatha istyle kumina ingoba kusho khona into enhle engiyenzayo kodwa lo muntu obonela kumina uye futhi ozothi mayetshela abantu angikhulume kambi kubantu hayi anginendaba ingani nenkosi vele inkosi iyahletshwa kodwa ngihlala ezweni layo mhlawumbe professor iyahletshwa inkosi ihlala ezweni layo hayi uyisoka kodwa ke ngifuna ukuyibamba la ngifuna ukuyihasha ukuthi mhlawumbe umuntu osekhaya uthi vele ngiyayifuna ikhasi we need money also mhlawumbe ukuhlanganisa nezinye izinto mhlawumbe abantu abayifunayo iziphi izinto ayiphethe dokotela bhuti ngale kokukhuluma nje ngento yasekhasino mina ngumelaphi ngiyinyanga mina and ukwelapha kwami mina ngikwazi ukukhanda umuntu engeyilutho abe wutho yes mina ngikwazi ukukhanda umuntu osuke eyithanda lento yobunyanga eyithanda lento yokulapha engakazi abe yilutho ngimsuse down from the scratch uyangizwa ngimkhande abe yilento afisa yena ukuba yiyona nginabantu mina ngisho ku TV othi mawuvula ubabuka ujabule engazi ukuthi izingane zami spiritually uyabona leyo nto iyona engenza ngibe kanje uma ngisize wena ngabona wena uphumelela ngithi mangihleli ngikubuka ngithi isandla sami lesiya yes ngizizwe ngihappy ngendlela eyisimanga ngoba anginamona uyabona yes ukukhuphuka kwakho nomsebenzi wakho angikhohlwa ukuthi idlozi lakho kodwa la hlakanipha ngokuthi likulethe kumina kusuke lami liyo connecta nelakho into zakho iphakame ngoba beyingeke iphakame idlozi lakho lilodwa of which uma umuntu esuke ekhaya enyangeni cela kuqala ukuya kumelaphi cela ukuya enyangeni cela ukuyohlola kusasa nina bomkhulu bengicela ukubamba indlela eyakwantombela ngiyohlola ngoba kunento engididile la ekhaya kunento engididile empilweni yami ngiyofuna umuthi womsebenzi angisebenzi ngiyofuna umuthi webusiness lami livaleke cela emsamo wakho uma ngabe uhlala emqashweni la ukhona khona le ndawo oyibiza uthi intaba noma umsamo lelo khosomba lakho ngifuna ukukuvula into encane abathi abantu amadlozi awekhe emqashweni uyabona ingane wena uyakwazi ukuhlala emqashweni kufika umkhulu wakhe azokhuluma nawe umphuphe khona emqashweni kanti idlozi alihambini ngokuphefumula kwakho umoya wakho ifana lento nalezi inyanga ezifuna ukukholwa ngokukhuluma ngeke ngabona omunye sisangana nje bheda laphana ethi alikho idlozi elihlolayo ku TikTok alikho idlozi elingathi mengiphethe ifoni livuke la ngena kubani nanti idlozi kumuntu la ngena endlini ekhakini noma la ngena ezihlahleni ekhakini noma wena wangena emanzini idlozi la ngena kuwe noma wena wawuhlele ekhaya ulele idlozi la ngena kuwe lase lithi liyohamba nawe la uyakhona uma kunjalo kuza kanjani ukuthi uma uthola ingozi yemoto kuthiwa imoto yakho ilimele noma imoto obukuyona ilimele ya beyond repairs ya write off kodwa wena waphuma uphila akusilona idlozi elangena kuwele lihamba nawe ligadile ilona professor iliphi ipholele lingekho la uhlala khona mawuhlala emqashweni uthandaza uthi uthandaza uNkulunkulu uzophendula ubani ngoba kanti emqashweni akubusisekile angithi mawuphuma ekhaya uyaphahlela ukuthi ngisaya endaweni ethile ngiyofuna umsebenzi sengathi ngingathola indawo yokuhlala isibusiso sitholayo kumuntu omdala athi mntanami uhambe kahle abafoni yobathola phambili akulona idlozi lelo idlozi professor benziwa yini pho abantu ukuthi ngokufuna icontent baqamba amanga lento yecontent ilimaza izinto eziningi ngoba isikhathi nesikhathi technology yashintsha iyakhuphuka iya ngokwenyuka ngisho isyllabus iyashintsha esikoleni enjani lengeke ishintsha
azi umuntu afuna ukuthenjwa ngoba efuna exake ubunuku umthola umbethe amabhayi elikizele ngamabhayi namadread ongawazi ukuthi abheke phi uyolithizela ngamabhayi hayi alikho idlozi elingena ku TikTok ukhulumelani into ongayazi hey yini ungathi mina ukhulume ngawo uthi mina angikholelwa yile yokuhlola ku TikTok ngoba mina elami idlozi lisebenza esigodlweni sakhe khulume ngawo ungakhulumi ngezinto ezingene kwabanye abantu khuluma ngawe mina angikholelwa uyabona mina njengontombela ngasho ukuthi lento yokuhlola ku TikTok ayivalwe ngoba amavukana sevukela khona ku TikTok aqambe khona mangithi ahlola mawungenabuthongo nje hambe ku TikTok satanism leyanto ukutshele mina hayibo satanism leyanto ukutshele uTikTok akulalwa akulalwa kutshele 6 to 6 lapha nakulalwa thole bonke abantu bengalele bayahlola abahlolayo sekukhona nabathandazi ke manje abakhona there is nothing wrong ngabakwenzayo kodwa iqinisa kube ukuthi phela musa wena ukuthi kwi-platform okuyona angimusa ukuthi mina ngihlolele abantu abawu10 kodwa ngibahlolela ukugula okukodwa sengiyaziwa nje njalo ngoba ngihlale nge-life ukuthi mangizoqala ukuhlola ngizothini amangake lawo ke uyabona yeah funa idlozi ke liphambuke nje lithi hey uyazi wena wakwashonelwa ingane ngosuku oluthize endaweni ethize uyabona akukhulumi wena lapho ngoba mawuhlola ubuza lo muntu ohamba naye ubuza lento yakho ukuthi lento engizwayo ngabe iyona na idlozi uyaxoxa ucommunicate uhamba wedwa endlini bathi abantu uyahlanya yabona thina siyathandaza lapha sihamba iguqu besihamba sifuna umoya sifuna isonto ukuthi kusontwa ngapi sihambe sihogela ngomoya ukuthi kusontwa ngapi namhlanje bathi sithwele abantu sathwala ngomoya ngoba lento yokuthwala iyona language ekhulunywayo esazodlula futhi asinandaba ngoba lento isithole sikhona kwi-industry sidumile siyilabo ntombele siyibo kuzwakele professor mhlambe ukuyele emaphethelweni ngenxa yesikhathi esigodlweni sakho yeah mhlawumbe unaba abantu osebenzisana noma mhlawumbe umuntu umekufonela efuna usizo uxhumana nawe noma mhlawumbe zikhona izinhlaka ezihambe zize zifika kuwena ngiyawubonga lo mbuzo lo ukuba kuthiwa mhlawumbe mina direct uyakhuluma nami ngaba sisihleli lesikhathi esisihleli ngoba olwakithi ucingo lingena manje uyabona nginabo abantu engisebenzisana nabo okwama PA ababamba ama calls ami yeah ama calls omsebenzi loyo abafazi bami futhi angikusho nje lokho ngoba ngisabi ngakho phela futhi uyabona abafazi bami ngenzelani na umuntu okhona la ekhaya umama wakho kufanele azi ukuthi ukuze kube khona imali kufanele isetshenzwe hey akangaqhamuki kuwena umuntu azothi baba ngicela imali yokwenza ukuthi kodwa angazi ukuthi imali kufanele isetshenzwe ukuze imali ibe khona hey uyangizwa nginezigodlo lapha ekhaya ezu4 mina igodlo eziwu4 igodlo ngisho indumba ngisho iqoqana lendlu iqoqana thola umuntu esenza umpheme laphana ngapha nangu uyabheka ngapha uyathandaza ngapha ngikhuluma mina ngezigodlo ukuthi la nginekwa khokho la nginesigodlo okubizwa kusamakhosi la nginesigodlo senkosazana la uthi mawungene khona ngithi ake sithandaze qala bese ngiyoba nesigodlo esi-private leso kuyisona esiphatha izinto ezinesisindo engithi mase ngikhanda sengibuilda wena ngikhanda into yasekhasini ngiyifaka kuwena ngihambe ngiyocela kuso amakhosi awakaza buselane esizweni esisodwa esigodini esisodwa awakaza buselane that is why ngoba lezi igodlo zikhona kuneyakhona imkhakha ayifani uzofika wena kanti into zakhe ayizwani nemithi strong angikufaki lapho
yeah noma ingezwani nemithi strong kodwa ayikho into ethi angivele ngikuthathe ngifake endumbeni yami engithi inkulu angikuthathe ngikufake kule ndumba emukela wonke umuntu leyezalukwazi ezayithandaza ngoba uzomukeleka khona so ithola indlela mase siqala ukuhlola sesihamba nawe ukuthi oh wena bekufanele ungene kulesiya sigodlo sesiyakutshela ukuthi thatha imali emhlophe uhambe unikela lapha niyophahla emakhosini ukuthi usukhona yabona yeah ngisele mina lapha kulesiya sigodlo uyophahla wena kodwa into ozobuya ikhuluma lapha kulesiya sigodlo bazobuye bangitshele na kanjani uzothi uphahla lapha mina ngizobe ngizwa akukho ntambo lemkhuba enziwa izinyanga ukuthi iqinise intambo phansi iguduza intambo ihambe yengale endlini kube nespeaker akukho ntambo mina kukhonkiwe lapha futhi kusemakhaya kunantambo ehamba lapha cha so nje ngihlalele kanje esofeni kodwa nizothi ngena ngizobe ngisho ukuthi ufike lapha waphahla wathi okunye ukubhale phansi lokho okubhale phansi wayokufaka kulesiya sigodlo ilokho engizokutshela khona ukuthi lapha ubhala ukuthi ucela ukuthi nokuthi ngakaze ngilibone iphepha lakho so ngifuna ukuyithola leyo mhlawumbe sengivala nami yes le eyokuthi mhlawumbe kuthiwa uzofika uphahle la yes kuthiwa kune scam esikhona connectwa i-audio noma ama-camera thizeni akusuke kutshena ngale mhlawumbe le eyokuthi ubhale phansi i-strategy ofuna ukuqeda ngaso mhlawumbe lenkulumo ethi kune scam noma mhlawumbe kwenzana because ngicabanga ukuthi ifair enough mangabe uyabhala umuntu eshiye khona lapho kodwa uma ufika umtshela ukuthi no futhi suka ingekho into yokuthi lapha nje obeya lapha niyohlolelwa ngoba usuku usuhlolile vele waqeda lokho usuke sesikuthole inhlolweni ukuthi kufanele uyonikela wena lapha emakhosini usuku uye lapha na wena ngokuyonikela yabona ufika unikele lapha yana ngemali emhlophe ukhuleke emakhosini amakhosi ngabe nakini okwakhona inkosi mhlawumbe ikhona usuyiswa lapha uyonikela okay izicelo zakho usuyibhala phansi unikezwe iphepha unikezwe exercise le inkinga zabantu ubhala inkinga zakho nezicelo zakho uyabona lezo izicelo zakho lezo suku uyicelile la ekhaya uyabona kunendlo ufika uyifake kuyo lapha kulesa sigodlo uyabona mawusufikile wahlala phansi ngizosho ukuthi oh lapha ufike wacela ukuthi nokuthi usho ukuthi awuyebo omkhulu bengibhale kanjalo ubone kanjani cha ngizwa lo muntu engixoxela uyabona ngizwa lo muntu engixoxela igqilaza online lento yakho mkhulu ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngicela ukuthi cause abantu wena uyi-example nje ndoda ufaka ama-chain angazi ukuthi hey babe hayi uyabona kahle wena kufuze ngabe kuthiwa khona into okuthiwa imabalengo ngoba musesha sekukhona ngisho amathaveni abizwa ngomabalengo umuntu mayefuna into yakhe izwakale kahle kufanele kube khona into ethile yashiwo umabalengo uyabona as a result uyabona umthandeni wawina ukhuluma nomthandeni ukhuluma ngobani Gcokama Elisha okay wawina uyabo sathi nje sihlangene nezinsizwa ngathi sinezinye inyanga omzimba ukhala imali nomlabo ngathi nowoza mfana sikwenzela ingoma yakho lethi welele sayidansela nje sakudlala ngokunyakazisa nje isizwe abantu bajabula bathi hayi noma balengo sayivumile uyabona la kunomahu khona yes balengo wathe ngapha ama-chain ngawathenga eSandton and kwavalwa izitolo wenza ingoma umthandeni ethi niyokuthengela ini amayinya eSandton uyabona okusho ukuthi leli gama leSandton balibona abantu ukuthi libalekile mina ngazani naSandton ngangihambele nje ngoyithengela ezitolo khona nemall ngihamba nabantu engangihamba nabo benhlangano ethize ngafike ngathenga izinto engangifuna ngaphuma ngahamba ngangiqala futhi ngigcina ukuya khona lapha eSandton uyabona ngangiqala futhi ngigcina kodwa manje umuzwa umulalela ngisho abaculi manje sebathanda ukusebenzisa igama laseSandton ngoba lathi into umabalengo endoke walithinta uyaphumelela Dokotela Professor besacela ukuthi sishele inamba yakho otholakala kuyona ngoba ngiyabona ukuthi hayi abantu nje abafisa ukuyizwa lento abayizwa la bafuna ukuxhumana nawe straight utholakala kanjani inamandla kakhulu ku Facebook asiqale iCamera Professor ku Facebook
emabalabala ZN kuphela. Ilona ipage esinalo. Bantu ba Facebook emabalabala ZN, lawa amanye ikem zonke lezo. Inamba ezisebenzayo zikhona ku WhatsApp and calls 072 570 5606 072 570 5606 enye ithi 071 463 9 no 1 abathathu 071 463 9 no 1 abathathu. Okwakho nje ukufona uthi bengicela ukubhuka, ngibona umkhulu eGoli, ngitholakala kuGandhi, eGandhi Street, ngitholakala lapho yini uGandhi Square. Yeah. Ngisemsala eGoli eGandhi Square, ngitholakala lapho uma kuphela inyanga umhla ka4 umhla ka5 ngisuke ngiseGandhi. Ebese eThekwini ngitholakala eLokhunjeni lapha ya ezansi kuSmith Street. Konje yini bantu leli bhilidi eSangro House e111 01 abathathu Sangro House 111 eThekwini. eThekwini ngitholakala ke khona ngama weekend. Phone nje makuyi weekend ucela ukubhuka ubone umkhulu ke ukuze umbone lo oyimi, angisho lo owakho, ngisho lo oyimi, 1000 rand okungo 100 rand abawu10 uzanabo baphethe. Ayikho futhi imali ozoyifaka kuthiwe faka imali ngaphandle mawuthe uyafona wena usuka kude wakhuluma nePA izothi iPA sicela emalini yokubhuka ufake uhafu wayo ukuze sikwazi ukubhukela. Lokho kungakwenza kodwa wenze sure ukuthi ilezi inamba engiyibizile hayi enye inamba. Yekani labantu abaze benWhatsApp nithi manenza ama video call bengavumi beyibiza ngami, izigebengu lezo nizophela futhi emalini. Ilokho nje ngifuna ukunitshela khona, wena mawuzazi ukuthi ekhala kuxakekile, ufuna isimo sibe ngcono, ufuna abantu abakho basebenze, wena uqobo lwakho ufuna ukusebenza. Angisayikhulumi ke lento yamadoda namadoda angenabafazi. Angicabanga ukuthi khona umuntu ongathi akathandwa esikhathini samanje. Kushibhe kabi ukuthola umuntu ukuba nefoni nje ukhulume naye ngefoni useyakuthanda owakho, akusashelwana manje. Kuyangixaka umuntu othi uswele umuntu ngoba abantu sebebambana online bathandana. Imifula ayisekho, isiyasha yonke imifula okakushelwa kuyona. Kodwa mawunenkinga yomuntu wakho ohambile sitshele, bese kuzoba yilabo abashawa istroke umlomo ujika ubhekele emuva, woza ngikulaphi. Noma kuthiwa usakwazi ukuhamba, woza ngikulaphi. Mina phela ngumelaphi, mina ngiyinyanga, angidayisi ngomuthi, angiyena uchitha mina, angidayisi mina ngomuthi. Woza ngikwelaphi. Hayi ke casino ngisho singaya nawe. Mangisuka la ngiyakhona futhi ziyokhala. Danke msakazi. Sibonga kakhulu Professor. Igama lami ngusakazi wakwaSibiya, benginaye lapha ke uProfessor Umabalengwe. Uthi ke lapha ke kuFacebook yena emabalabala ZN, emabalabala ZN kuFacebook. Inamba yakhe lapha ithi 0714639111 0714639111. Uzothola ke iPA yakhe lapha ke uzobhema ukhole uzoxhumanisana nedokotela. Awami ukuthi ke inkosi ayinenze kahle, inkosi ithele umusa. Niki do